Salom menjua-jua man banta kerana setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, jumpa kita ibas jambur setun ta sekali endah. Kata di bata si jadi pergegeh man banta ibuat ibas Matius 10 alu ayat 32 35 bagenda nina maka isuruh raja jua-jua ndai ngadap jenarinina kam kalak jahat rekiteken pemindondru utangdu sebagai buena enggo kusasapken kampe aturna mekuah atendo temandu sapih jua-jua bagi mekuah ateku kam merawa-rawa kal raje jenari itama kena jo-joe kubas penjara seh igalarina kena utangna. Tole nina bagai kange ibahan bapangku si surga man bandu. Krina adilah kin ia lemindu seninandu terus kubas pusuhndu. Sehijenda pengenta mariras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, malam dengan mereukur kami, igejapkan kami, kelengaten ulah penari lekampak kami. Tuhan, pasu-pasu kami tetap, maka ngasup kami makaikan kesempatan siberikan di bata man kami, gelarah kegelun kami pe termulia tetap gelamdo. Kami si petangkas katanduk bas pusu proten kami ibas pak sendah. Gelah katandwe banci pakaikan kami jadi ampang-ampang kami jadi persingat man kami maka ngasup kami dalani warenda pe RCP kami tetap banci nembah ras muji gelandu sibadia ibas gelar Tuhan Yesus kami artoto amin. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ibas buku puji-pujiin si ciptakan Max Lucado ije isingatkan maka lid skala dilaki si profesina MK sebagai pengajar entah instruktur ibas fitness ras iar sura-sura guna labohanya redahin bas ingan kalak sideban tapi lit kamin fitness naka si ia empuna maka ia jukena permohonan kredit man bank tapi dah na perbank bancinga asalit sekalak nari sinanda tanganisa guna penjamin karena pembayaran kredit na pagi nina maka pasca setuju kakak dilakindai si tergelar Daniel ndai maka dua anak lain dan nanda tangani sa surat ndai ras ibas sadawari reh pemberitahuan ibas bang nari maka engkau banci icairkan meriah ukur Daniel endan dade maka nina basukurna kare nca mudir dahin kucairkan kare senenda maka kubangun sada ingan tempat kebugaran tapi fitness satena. Tapi seni Arab na mulia dahina perbang nina perbang dai enggo dai cairkan kakandu nina. Maka enggo ipakai kena guna ngelunasi rumahna nina kredit rumahna. Maka suh karawana ate Daniel nandai idahina rumah kakanandade merawa-rawa ya atena kan ipak-pak na kakanandai tapi kita kan je yawah kakanandai skala anak kitik langsung ipak-pak na saja nina digan-digan pagi jumpa idarat panggalkan kerahung dua nina maka ibas peralanan kopaikan Daniel endai
rasa nak jabuna nggoy tanay na Kristus. Tapi amin bagegia langat tralemisa kay si bahan kakanandade. Pasca iba sadawari idahna kakanandai jumpa tengah dalan ia pudinari makadahrina kakanandai murawa tena. Tapi rempet tulihkan kakanandai ia idahna mata bapana bas mata kakanandai bagaipe ayaw bapana ibas ayaw kakanandai. Maka misurut rawana idehrina kakanandai tole maka iampuna kakanandai tangis ia sadar ia kepeken kakanandai kakana tuhu silakin arus cederaina entahlah arus irawaina amina geli kesalahan kakanandai. Bagendam senina rasturang kuakat bias peralan kegeluhan pe megati kal terjadi hal si bagenda rupana sila mungkin yakap ibahan kejahatan keluarga taman banta tapi sila kau kena ras megati lah kita ngasup artina ngalami ia ekap makanina ibas karolit istilah late kusara matawari pe rasia nari nina. Jadi artina atena nggo putus hubungan, putus ketang, lane tersambung. Kita kan layang ngasup, ngalaukan perbahanan keluarga nandai entah kalak sedeban manbana. Bagai kape adi sinendai arah gentandai, ibas Matius 10 khususna ayat 32-33, maka jai iturikan karena 3 kali kita ngalami salah kalak sideban. Maka jesi dahli sadaan dengan karena kerajaan surga balik ke sekala raja sir tak ia rekira ia nandangi utang jua-juana. Ibas jua-jua si pemenah idahna ije sada utang simbue kal maka ni naman jua-jua ndai galai utang du adilah kam ngasup daya akan bandu bagaipe anak jabundu nina. Tapi nina juak nandai ihlaka epe labo artina terbayar aku raja nina. Sabar kam kusahakan pagi beresya nina. Meku hati raja ndai maka nina raja ndai ngolunas utang dundai nina. Lane pada bayarindu mulih kam ke rumah nina. Iteng hadalan jumpa kaya ras teman nasi perah marenda minjam senna ya 3.000 mis cekak nak rahung teman andai bayar utang du nina adilang kutamakan kamu ku penjara reh nina teman andai sabar kamu lebih teman langalik sen ku gundari tapi ku bayar ngepagi utang ku nina tapi la sabar artina si lid dai pridon andai itamakan na perutang nandai kubas penjara ngadi-ngadi ibayarina utang nandai maka mukuah ate teman-teman akrina ikatakenna nandai man raja man tuanna maka jelas ikataken ibas ogen tandai uga tuan nandai merawa atena nembah atena man jua-jua si enggondai iampunina si enggo artina ianggap na lunas utang na si berjuta-juta maka jelas dai katakan jenda adi aku pe mekuah ate ku ngatakam kulunasi ku anggap lunas kena utang-utang du kampe harus nakange bagai harus kang atendo mekuah nandangi teman-teman du sideban nina. Memang ibas peraran kegruhan labo sitik kalak siartina langasuk ngalami kesalahan tak perubahan kalak sideban tapi adi sidah dai Daniel dai ia banci ngalami salah kakak nandade terlalu kena kakak nandade erkite-kite ken idahna mata bapana ayo bapana ibas ayo kakak nandade jai nuduhken maka kopeken arah lid saja idahna artina jai hubungan darah antara ia res kakanandai maka ngasup ia ngalami kakanandade. Kita pe sidah kena dosa-dosa anta manusia. Uga dibata, uga Tuhan Yesus ngonggit mata ikai persilang. Ngamburkan darahna
ngasamkan kesahna. Ikuburkan rasuare petelukan ko kakai ke ibas simatenari. Ia jadi pemenang. Gidi yang ngamburkan darahna ngasamkan kesahna guna nebusi kita kerina manusia. Kuakap enda menjadi pergegeh man banta senas turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Bagi katanda labo musuka ngalami salah kala. Tapi di sida ayo dibata ibas ayo teman tandai maka tergejak man banta. Uga dibatasi perkuhai gonggit ngalemi dosa-dosa anta kesalahan-kesalahan ta sebagai lane tertak-taki kuakap lali alasan ta guna lang ngalemi salah dosa teman-teman ta salam pak kita sebab dibateng go leben ngalemi salah dosa anta dibateng go leben ngampuni kita pasti wajar nge kita kape ngalemi salah dosa teman-teman ta. Enda kuakap sinaras turang, si jadi pergegeh man banta, si jadi perjemba man banta, maka ngasuk kita ngalami salah dosa teman-teman ta. Lana kita tak uga buena, uga lalana salah teman-teman ta. So dibate, adi lakin kita sampatina, adi lakin yang git asamkan kesahna ras ngamburkan darahna i bukit Golgota maka pasti kita nggo benai pasti kita nggo mate kerinana tapi bagem kelengate di batai latar tertaki latar ukuri asa ukur manusia sila mungkin terjadi ijadikan di bata si selamenda hubungan taras di bata nggo sirang arkiteken dosa-dosa anta tapi Tuhan Yesus reh kudoninda ia sirbanca kita banci langsung ngerana ras Bapa nembaras di bata man di bata lanai klang-klangkan imam-imam entah hamba-hamba Tuhan sideban tapi kita langsung kita enggo itebus di bata kita enggo islamatkan di bata ibas kuasa-kuasa dosa nari. Jadi sada cara ngencah uga kita ngasut ngalemi turang rasinata sideban mekap alu nidah uga pendahin di bata uga perkuah di bata ate di bata singgu cidah kenaman banta guna nelamatkan kita maka kita kape wajar kange guna artina ngalami salah dosa teman-teman tas deban. Nen wajah di bata, ulah nen wajah teman tas si salah dai, tapi tatap ayo di bata. Iya kap si artina singgol ben ngalami kita. Alo bagai ngasuk kita ngalami turang sinata si deban. Bagendam siniaras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Ulah kita leja-leja tetap berpengedesaman di bata, maka kata wari paksa pe, ibas kedan si guape rupana, banci sidah tetap di bata kuasa di bata gege di bata tetap ngeluh guna ngalami salah dosa santa, maka rasyepe kita ngasuk ngalami salah dosa teman-teman ta sideban. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ibas pasenda ipersingeti kami uga kami banci ngalami teman-teman kami sireban alunidah ngejapkan uga perkuate di bata nampati kami nyelamatkan kami rebahan kami geluh di tengah-tengah donenda rebahan hubungan kami ras Tuhan banci lancar kerinana enda yaminkan kami tengah-tengah kegulung kami Tuhan di bata maka kami perlajar guna ngalemi lanai menghitung kerana kesalahan teman-teman kami lanai kami tak kerana tapi kerana Tuhan adilik kesalahan teman kami banci ialmi kami kita kan Tuhan ngolben cidahkan ugakin harus ngalemi salah dosa kalak sideban ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto
Amin. Setan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sehijenda perjumpaan ta sekalenda jumpa kaki taibas kesempatan sideban tetap semangat setun makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.